Lepo zaželim svima, ja sam Balkanski Učiha i danas ćemo pričati o genocidu Učiha klana. Preći ćemo preko čitave istorije Učiha klana, od njihovog nastanka do sistemskog istrebljenja istog. Detaljno ćemo preći preko čitave pozadine ovog zločina i spomenut ćemo par načina kako je ovaj genocid mogao biti izbegnut. Naime, prvo ćemo pričati o nastanku samih klanova. Kroz mnogo klipova sam provlačio koncept klanova i sam njihov nastanak i ukoliko me redovno pratite, siguran sam da ste uveliko zapamtili ovaj princip. Ipak, zbog gledaoca koji su prvi put ovde, morat ću da po ko zna koji put pređem preko ove teme. U davna vremena, Kaguya i Shiki dolaze na planetu Zemlju kako bi ubrali Sinđu voće koje sadrži svu čakru naše planete. Sve je išlo po planu dok Kaguya ne odluči da izdaje Shikija. Hvata ga van garda, napada ga i umalo gube jednim udarcem. Kaguya zbog čina izdaje postaje paranoična i u nameri da zaštiti svoj život konzumira Sinđu voće i pokreće večni Tsukuyomi. Uz pomoć večnog Tsukuyomija pokušao da stvori veliku armiju belih zecova jer je bila svesna činjenica da sama ne može da porazi nadolazeću Tsutsukije. U budućnosti dobija sinove, Hagoromoa i Hamuru. U jednom trenutku postoje ljubomora na sinove iz razloga što su nasledili njenu čakru. Hagoromo i Hamura u toku mukotrpne borbe uspevaju da zapečete Kaguyu i time je poraze. Hamura onda odlazi na mesec kako bi čuvao Gedo statu od mogućih napada, a Hagoromo ostaje na zemlji gde razvija porodicu i proširuje nišu po čitavom svetu. Njegova porodica nam je ekstremno važna za ovaj video zato što upravo od njegovih sinova nastaju klanovi koje danas poznajemo. Hagoromova žena rađa dva sina, Ashuru i Indru. Indra je bio ekstremno talentovan u korišćenju čakre, šta više nasledio je Hagoromovu okularnu tehniku, a to je Sharingan. Ashura je nasledio Hagoromovu fizičku snagu, ali i pored toga bio znatno slabiji od brata. Indra je imao veliki ego i mislio da je najmoćniji i da mu drugi ljudi nisu potrebni kako bi nastavio stazama svog oca. Ashura je ipak odabrao drugi put gde su njegove nedostatke popunjavali njegovi prijatelji. Kada je došao trenutak da Hagoromo odabere naslednika, uzeo je Ashurinu sposobnost da stvara čvrste veze kao prednost i njega proglasio svojim naslednikom. Ova odluka će dalje odrediti 1000 godina budućnosti samog ratovanja. Indra, besan na svog brata, napada Ashuru i tu počinje rat koji nikada nije prestao. Od Ashurinih potomaka nastoje Senju klan, od Indranih potomaka nastoje Uchiha klan. Oni su se vekovima borili iz generacije u generaciju. Želja za borbom između Indre i Ashure je bila toliko moćna da su njihove duše počele da se reinkarniraju i tako nastavljaju borbu. Nažalost, prikazana su nam samo dva takva primjera u toku Naruto serijala. Sa strane Indre, Madara i Sasuke Uchiha, a sa strane Ashure, Hashirama Senju i Naruto Uzumaki. Sada, kada smo došli do Hashirama i Madare, upravo u njihovo doba je ovaj veliki rat okončan. Mir između braće je konačno nastupio, a mir je uspostavljen uz pomoć stvaranja zajedničkog sela. Su i Hashirama i Madara izgubili braću u ovom ratu, odlučili su da je dosta ratovanja i onog trenutka kada su postali vođe svojih klanova, sklopili su primjeri. Stvaranje Konohije trebalo je da predstavlja novu stranicu i za Senjue i za Uchiha. Još pri stvaranju samog sela nastao je problem, a to je bio upravo problem administracije. Nije bilo moguće da se postigne dogovor i to je umalo dovelo do raspada sela na samom početku. S obzirom na činjenicu da je Hashirama napravio gotovo čitavo selo svojim drvenim stilom, on je proglašen prvi vođom Konohije, odnosno prvim Hokagijom. Uchihe nisu bile zadovoljne ovim scenarijom jer su se plašili kako bi u budućnosti njihov klan mogao pasti pod senku ove zajednice. Madara, ogorčena ovom odlukom, posle iznosnog vremena napada Hashiramu i gubi u borbi. Vlada opšte mišljenje da je Madara poginuo, iako je zapravo umro mnogo godina kasnije od starosti. Dolaskom Tobirame na vlast, stavovi prema Uchihama su se promenili. Tobirama se još u početku ekstremno protivio stvaranju same zajednice sa Uchihama, ipak Hashirama je donao takvu odluku, a Tobirama nije mogao da učini mnogo toga. Da je proterao Uchihe iz sela, došlo bi do građanskog rata velike razmere i do pada same Konohije. To nikako nije odgovaralo Tobirami, te je odlučio da počne sa diskriminacijom Uchiha klana. Prvi potez je bio da se prebivalište Uchiha klana pomeri na drugu lokaciju što dalje od ostatka sela. Drugi potez jeste stvaranje Uchiha vojne policije. Ovo zapravo nije pravi naziv ove jedinice. Zvanični naziv jeste Konohina vojna policija. Prozvana je Uchiha policijom zbog njene namene. Za Uchiha policiju radili su isključivo Uchihe i sam grb policije bio sačinjen od grba Uchiha klana. Priča za javnost je bila da je ova jedinica osnovana kako bi se povećala bezbednost civilnih građana. Ipak, Tobirama je povukao ovaj potez kako bi lakše mogao da kontroliše Uchihe. Zbog ovakvog tipa diskriminacije, Uchihe počinju da spremaju pobunu u vidu revolucije još za vreme Tobirame. Eskalacija nepoverenja između Uchiha klana i Konohije, koje više ne čine samo Senju i već mnoštvo klanova koji su se kroz godine nastanjivali ovde, jeste napad Kurame na selo Lista. U trenutku kada je Kushina rodila Naruta, Obito je napao selo. Uz Madarinu pomoć naučio je kako da kontroliše Kuramu uz pomoć Sharingan. Pečat je u toku porođaja popustio, a Obito je iskoristio tu priliku da prisvoji Kuramu za sebe. Bacio je Kuramu pod genjitsu i naredio je da napadne selo. Nepoverenje prema Uchihama je toliko poraslo u tom trenutku da je Uchihama bilo strogo zabranjeno da učestvuju u odbrani sela. U tom trenutku Uchihi su shvatili da moraju da izvrše državni udar u svrhu opstanka. Iako još ništa nisu učinili, administracija Konohije je verovala da je napad Kurame na selo bio prva faza pobune. Fugaku, kao vođa Uchiha klana, ubacio je svog sina Itachi u Ambo jedinicu u svrhu špijuna. Međutim, Itachi, kao ni sam Shisui, koji je takođe bio u Ambo jedinici, su na ovu
revoluciju gledali kao na potpunu propast Konohi. Verovali su da će Konoha posle državnog udara biti najranjivija te da će se druge države odlučiti za napad. Time bi započeli novi veliki Shinobi rat koji bi se vodio upravo oko podele regije vatre. Shisui Uchiha, kao jedan od protivnika ove pobune, želeo da iskoristi svoj Sharingan i pokrene Kotoma Tsukami. Kotoma Tsukami je jedan od najmoćnijih, ako ne i najmoćniji genjitsu. Ovaj genjitsu funkcioniše po principu usađivanja lažnih sećanja i iskustava. Osoba ili osobe koje su pod ovim genjitsuom bi misle da rade stvari svojom voljom, ipak istine da su programirane od strane korisnika ovog genjitsua. Danzo u tom periodu napao Shisuia i uzeo mu Mangekyo Sharingan. Učinio je ovo upravo zbog moćnog genjitsua koji je ovo oko posjedovao. Shisui nije mogao da koristi punu moć ovog genjitsua i mogao je koristiti samo jednom u 10 godina. Ipak Danzo je uz pomoć Hashiraminih ćelija uspeo da ovo vreme skrati na neverovatnih 24 sata, što ga je učinilo veoma moćnim. Ovaj plan je propao. Shisui daje svoj preostali Mangekyo Sharingan Itachiju i izvršava samoubistvo. Tada Danzo govori Itachiju da mora da odabere stranu i daje mu ultimatum. Ili će dopustiti Uchihama da izvedu vojni puč i svrgnu Konohinu administraciju sa vlasti, što bi dovelo do propasti čitave zemlje vatre i do Novog svetskog rata, ili će izvršiti genocid nad svojim narodom i otići da špinira Akatsuki kao jedan od njihovih članova. Itachi kao neko ko je voleo svoju državu odlučio da odabere manje zlo i pobije sve članove njegovog klana. Jedne noći poziva Tobija, za kog se verovalo da je Madara Uchiha, uz njegovu pomoć za par sati uništava 1000 godina istoriju i vidu Uchiha klana. Itachi je bilo dozvoljeno da jedino Sasuke ostavi u životu. Onda on odlazi iz sela i priključuje se Akatsukiju, te nastavlja da špionira isti za dobrobit Konohi. To bi bilo to što se tiče ovog videa, nadam se da se svidao. Ako jeste, ostavite like, share i subscribe i do sljedećeg videa. Pozdravlja vas Balkanski Uchiha.